Reka ngusuhuze kandi ngushimire wowe ukomeje gukurikira News Lab TV. Reka nkwifurize gukomeza kunogerwa n'ibihe byiza aho uherereye hose utwumvira. Reka kandi ngusabe ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru tugutegurira ibiganiro ndetse na documentaire zitandukanye, ibyegeranyo n'ibindi byose birimo n'ubusesenguzi. Reka nkubwire ko ubu ngubu tuvugana hari koloneli wo mu ngabo za Congo FARDC ageze gutya arihanukira mu rukiko ashinja u Rwanda yuko rwamutumye guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ese ibi ngibi bigenze bite? Uyu musirikare ngo babimubwiye gute? Byose turabifite, turabigaruka muri aya makuru, ntimujye kure. Turareba kandi n'umusirikare wa FARDC wishwe arashwe na bagenzi be hariya muri Uvira. Ni ibintu bikomeje kuba bibi. Urabizi yuko Uvira ni igice ubu ngubu kirimo kigenzurwa na FARDC na Wazalendo, abarundi, abacanshuro n'abandi bose. Harimo rero kugenda habera ibara yo Wazalendo itarwanye na FARDC, usanga FARDC hagati yayo nayo igize gutya igakozamo ikikora mu nda, niko nabivuga. Byose turaza kubigarukaho, turaza kureba umuhuro wa Perezida Tshisekedi ndetse na Kagame i Washington. Byadogereye, byabaye ibindi, byanze ntago bigikunze. Byose rero turabigarukaho bakunzi bacu, ariko reka mbashishikarize gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru tuba twabateguriye kandi tuba tugomba kubagezaho nk'uko mubyifuza. Nabarambiye rero reka mbabwire yuko yitwa Colonel Messimini Kakule. Uyu nguyu asanzwe afatwa nko mu bari nyuma y'igeragezwa rya coup d'etat cyangwa se guhirika ubutegetsi buriho muri Congo. N'igeragezwa rero ryakozwe n'itsinda ngo ry'abasirikare bakuru ba FARDC, Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Uyu musirikare rero yagize gutya ajya imbere ya sentare cyangwa ajya imbere y'urukiko, yemera ibyaha aregwa. Yemera ibyaha aregwa, ariko kwemera ibyaha ntabwo ari cyo gitangaje, ahubwo ibyo umusirikare yatangarije mu rukiko nibyo byatunguye abantu benshi. Yagize gutya avuga yuko uwo mugambi ari u Rwanda rwawumuhaye ndetse rukamutuma ngo agende yereka ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko hari ababibona ukundi. Uyu musirikare rero yabivuze mu rukiko rwa gisirikare rukuru ahitwa muri Ndolo. Ni ubwo yaburanaga ku wa mbere, no kuvuga ku itariki 10 nibwo habaga rero urubanza ruregwamo uyu musirikare. Ubushinjacyaha bukuru bwa gisirikare burimo bumurega gushaka guhirika ubutegetsi. Uyu musirikare rwose mu magambo ye yagize ati nahuye n'uregwa witwa Nzanzu wari uvuye muri Canada. Ubwa mbere twaganiriye ku bijyanye no gushinga sosiyete icukura amabuye y'agaciro nk'uko Nzanzu yabimbwiye. Nyuma yaho yambwiye ko u Rwanda binyuze mu bigo mpuzamahanga bikorera hano, bikorera muri Congo, birumvikana ngo rufite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa, kuko ubutegetsi ngo buriho bufatanya n'abantu mu by'ukuri ngo biba cyangwa batwara amabuye y'agaciro. Uyu musirikare ati nuko baduhaye inshingano zo gutegura icyo gikorwa cyo guhirika ubutegetsi kugira ngo natwe tuzashyirweho kandi tubone uburyo bwo gufata ayo mabuye y'agaciro natwe tujye tuyacukura tuyajyane. Ariko ahangaha hahise hibazwa ikintu kiremereye, ndetse bamwe mu basesenguzi bagaragaza ko iyi ngiyi byanze bikunze ari propaganda ya leta ya Tshisekedi, ibyo ishaka gushyira imbere, bigaragaza ko u Rwanda rufite umugambi wo guhirika ubutegetsi bwe, aribwo bwoba yaba afite cyangwa se aricyo gishyika yaba afite. Bityo rero akabinyuza muri abo bantu bagenda bemera ibyaha. Wasanga bamubwiye bati nubyemera ukavuga gutya ukabishinja u Rwanda, biri buze kugira ikintu bigabanya ku bihano byawe. Iyi rero akaba ari propaganda, abantu bose bakaba bibona yuko ari propaganda ngo yakozwe kugira ngo Tshisekedi akomeze kubona ikintu kigaragara ari buze gushinja u Rwanda no kurusiga icyasha. Gusa tuzakomeza dukurikirane rero iby'uyu mugabo urimo kuvuga yuko u Rwanda ni koloneli, mu byumve Messimini Kakule ni koloneli uvuga yuko u Rwanda ngo rwamutumye guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Reka dukomeze n'iyi nkuru kandi tubabwire yuko mu gace ka Kavimvira, ahangaha ni mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Congo, hari havugwa inkuru y'umusirikare wa leta FARDC warashwe na bagenzi be nyuma yo kubakangisha grenade abashinja kumugambanira. Amakuru rero yemejwe n'abaturiye aho byabereye ndetse n'inzego z'umutekano, avuga ko ibi byabaye mu masaha ya nimugoroba. Byari kuri wa gatandatu nibwo ngo byabaye, ubwo umusirikare yatunguraga bagenzi be agiye kubatera grenade. Bivugwa ko uwo musirikare yari ameze nk'uwataye umutwe,
nyuma yo kurakarira abasirikare yavugaga ko bamufitiye umugambi wo kumuhitana, maze ngo ubwo yashakaga kubatera grenade mu rwego rwo kwihimura bahise barasa uwo musirikare ahita apfa ako kanya, grenade ntiyabasha guturika. Inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza ku cyaba cyateye uwo musirikare kwitwara mu buryo nk'ubu, ndetse hari n'abakeka ko yari yanyoye ibisindisha cyangwa we yari afite uburwayi bwo mu mutwe. Gusa abayobozi mu ngabo za FARDC basabye abasirikare bose gukomeza gukurikiza indangagaciro z'igisirikare, birinda imyitwarire ishobora guteza ibibazo imbere mu ngabo cyangwa se mu baturage. Ni mu gihe mu bice byinshi by'uburasirazuba bwa Kongo harimo imidugararo n'intambara, ibintu bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze ya bamwe mu basirikare barimo guhangana n'iyo mirwano. Reka rero ayo makuru yacu tuyakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hari hateguwe ibiganiro byari businyirwemo amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo ku bw'umuhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ku munota wa nyuma Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame ntabwo bari buze guhurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington. Bigenze bite? Byose reka tubibasobanurire muri iyi nkuru. Umuhango wo gusinya aya masezerano wakurikiwe n'umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika witwa Masadi Boros. Uyu nguyu mumaze kumumenyera cyane mu bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ingingo zigize uyu mushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu zirimo ubufatanye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya gatatu, ubufatanye mu bucukuzi, kubaka ibikorwa remezo byo ku mipaka, guteza imbere urwego rw'ubuzima no kubungabunga pariki. Iyi minisiteri rero yo mu bubanyi n'amahanga hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yaravugaga ko aya masezerano nashyirwaho umukono azafasha u Rwanda na Kongo gutera imbere mu bukungu, akarema ishoramari, abanyarwanda n'abanyekongo bakabonamo inyungu zitaziguye kandi amahoro akaboneka mu karere. Gusa ariko nubwo hari hitezwe yuko Perezida Kagame agira gutya agahura na Tshisekedi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagashyira umukono kuri aya masezerano, ibi ngibi bimaze gupfa, ntabwo bigikunze. Reka turebe ku byo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe asubije umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya. Patrick Muyaya we hari ibyo yari yavuze turi buze no kugarukaho, avuga ko impamvu Tshisekedi atari buze kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane bituruka ahanini ku kuba ngo u Rwanda rwaranze gukura ingabo zarwo muri Kongo. Nicyo kintu we agaragaje. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe kuri iyi ngingo ahise amusubiza, ndetse ni nawe udutangarije icy'ingenzi cyatumye Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi batari buhurire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe avuze ko asubiza ibyo Muya yari yatangaje kuri RFI, agize ati mu by'ukuri ntabwo ari ko bimeze. Perezida Tshisekedi kimwe na Perezida Kagame bari bemeranyije yuko bose bazitabira inama ya Washington yari iteganyijwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 2025, mbere yuko iyi nama yimurwa ku munota wa nyuma n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu byumve neza, iyi nama yimuwe ku munota wa nyuma n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibwo buvuze yuko iyi nama itari buze kuba. Impande zose rero uko ari eshatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda ndetse na Kongo, ngo byatangiye gushaka indi tariki bigendanye na gahunda izi leta cyangwa izi impande zose zaba zifite. Ni ukuvuga ngo ni itariki bazumvikanaho. Ati rero mu by'ukuri ndibutsa ko inama ya Washington igamije gusinya amasezerano mu by'ubukungu arimo biriya twari tumaze gutangaza hejuru, nibyo Nduhungirehe havuga. Ati kandi aya masezerano akaba yari amaze kwemeranywa n'impande zombi ndetse n'umuhuza ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati mu by'ukuri rero, ati ndumva ari igihe cyiza cy'uko umuvugizi wa leta ya Kongo adakwiye kubeshya abantu no kuyobya abantu ku bijyanye n'aya masezerano, cyane cyane ntakwiye kuyobya imbaga nyamwinshi y'abakongomani ku bijyanye n'aya masezerano. Iyi mbaga ikeneye ukuri ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ndetse n'umurongo nyakuri urimo gukurikirwa kugira ngo abashe kugerwaho amahoro arambye. Ibi nibyo Olivier Nduhungirehe atangaje. Icyo wakuramo nuko guhura kwa Perezida Kagame na Tshisekedi kuri uyu wa kane ntabwo bizaba i Washington, ntabwo bazahura.
kubera yuko Amerika yahise yimura iyi nama yishyira ikindi gihe kitazwi impande zombi zizumvikanaho. Umunyarwanda yagize gutya aca umugani ati akabaye icwende ni koga. Koko akabaye icwende ni koga. Patrick Muyaya umuvugizi wa guverinoma ya Kongo mu kiganiro na radio y'abafaransa RFI yagiranye n'abanyamakuru bayo Pascal Godi ndetse na Christophe Boisvier, yagize gutya avuga yuko Perezida Tshisekedi atazasinya amasezerano y'amahoro ya Washington ariya nyine yavugaga. We yahise amasezerano y'amahoro kandi n'amasezerano mu by'ubukungu, ati ntabwo azasinya amasezerano y'amahoro ya Washington ati mu gihe ingabo z'u Rwanda zitarava mu gihugu cyacu. Ngo niko yabyise. Bikaba rero ari ibintu byatumye tujya kubashakira ikiganiro cyose cyangwa se iby'ingenzi Muyaya yavuze muri iki kiganiro yatanze kuri RFI. RFI yatangiye mubaza iti kuva mu byumweru bishize mwari mwarageye muvuga gusohoka kw'ingabo z'u Rwanda muri Kongo, yuko ari ikintu kibanze mu gusinya amasezerano ari yo yose, ariko kuwa gatanu ushize Washington mwaje gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu n'u Rwanda agamije iterambere ry'akarere. Ati kuki mwahinduye umwanzuro mukava kuvuga yuko mutazasinya ingabo z'u Rwanda zikiri muri Kongo, none ku wa gatanu mukaba mwarasinye? Ati twarasinye kuko habaye intambwe yatewe. Yavugaga nyine gusinya iriya mbanziriza amasezerano iriya Madamu Yolande yahagarariyemo u Rwanda i Washington. Ati twarasinye kuko habaye intambwe yatewe. Mu byari byasinywe hiyongereyemo igice cyihariye gisobanura neza ko gushyira mu bikorwa gahunda yo kwihuza mu bukungu bizakorwa ari uko gusa ibya CONOPS bisabwa byujujwe. Iyi CONOPS tubibutse yuko ni igice cy'aya masezerano kijyanye na gisirikare. N'amasezerano ubundi yatekejweho kwa 27 z'ukwezi kwa gatandatu avuga ko Kongo igomba gukemura ikibazo cya FDLR, u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Muyaya rero mu by'ukuri no kuvuga gukuraho ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare. Nibyo Muyaya yita ingamba z'ubwirinzi. Ati mu by'ukuri no kuvuga gukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare mu gihugu cyacu cya Kongo. Ati rero mu biganiro byabaye impande zombi zasubiyemo amasezerano zari zafashe cyane cyane ku bijyanye n'igice cya gisirikare kugira ngo byorohereze abasinya bombi aribo abakuru b'ibihugu. RFI iramubaza iti none mwabisinye kuko mwizeye ko gukura ingabo z'u Rwanda muri Kongo byemejwe? Patrick Muyaya ati twabisinye bitewe n'icyo gice cyashyizwemo kugira ngo twizere ko u Rwanda ruzakora uruhare rwarwo muri CONOPS. Muri CONOPS igice cya gisirikare gisaba ko dukemura ikibazo cya FDLR. Ibyo turimo kubikora dutangiriye ku cyicaro cyo gusobanurira no kumvikanisha cyangwa sensibilisation. Tuzasuzuma uko bimeze kugira ngo tumenye niba hakenewe ibindi bikorwa bya gisirikare. Ariko kandi u Rwanda rwiyemeje gukuraho ingabo zarwo. Twebwe turimo gukora uruhare rwacu, nabo bagomba gukora uruhare rwabo. RFI irongerera mubaza ngo muvuga ko gushyira mu bikorwa ayo masezerano y'ubufatanye mu bukungu bishingiye no kukurandura abarwanyi ba FDLR bari ku butaka bwanyu. Ariko se kuko mwarabashije kumenya aho bari hose no kubambura intwaro? Patrick Muyaya ati nibyo hari akazi k'ingabo zakoze mu bijyanye no kubarura aho bari hose. Bamwe bari mu bice dufite mu maboko yacu, abandi bari mu bice biri mu maboko y'ingabo z'abanzi, no kuvuga mama 23. Mu bice dufite muri iki gihe hari impuguke za gisirikare ziri gukora ibikorwa byo gusobanurira no kwigisha abarwanyi ba FDLR. Ibi nabyo biteganywa muri CONOPS nk'igice cy'amasezerano yo ku 27 Kamena. Turimo gukora icyo gice cya mbere kandi ntibagaragaza kwinangira. Tuzajya mu cyiciro gikurikira nk'uko CONOPS bisaba kugira ngo twerekane ko twakoze uruhare rwacu. Hano kuvuga ngo Kongo igaragaza ko FDLR mu gihe izabikomeje kwinangira, Kongo yo izakora igikurikiyeho muri CONOPS kijyanye no kwambura FDLR intwaro ku ngufu ndetse no kubasubiza mu Rwanda ku ngufu. RFI yongera amazi ati kubijyanye n'ibiganiro by'abarwanyi ba FCM23 hashize ukwezi musinya amasezerano ashyiraho uburyo bwo kugenzura gahenge. Bigeze he? Patrick Muyaya ati bikomeje kugenda neza bitewe n'inzego zashyizweho. Inama ya mbere yagombaga guterana vuba kugira ngo ishyire mu bikorwa ibyo ngibyo byumvikanyweho. Ariko si gusa iby'agahenge, harimo n'ikibazo cy'imfungwa.
RFI ihita yuririraho iramubaza ngo muvuga ku guhana imfungwa muri ibi biganiro M23 bimaze amezi Doha, ariko urebye ntabwo bigenda neza ibijyanye no guhana imfungwa. Hari abavuga ko ari mwe mu bitera ko mutemera kurekura bamwe bitwa imfungwa za politike za M23. Muyaya ati si byo kuvuga ko tubitera cyangwa ko ntaho bigeze. Kuba twarabanje kuganira ku masezerano ajyanye n'agahenge no kwifungurwa ry'imfungwa ubwabyo bigaragaza ko hari intambwe yatewe. Umuryango mpuzamahanga wa Croix Rouge urimo gukora hagati y'impande zombi. Igihe nikigera hazabaho impinduka zizatangazwa. Ntabwo RFI yari bumurekure itamubajije ku kibazo ku rubanza rwa gisirikare rwakatiwe cyangwa rwakatiye igihano cy'urupfu perezida wahozeho Joseph Kabila mu kwezi gushize i Kinshasa. Aravuga yuko bamubaza bati ese uru rubanza Muyaya ntubona ko ruzagira ingaruka ku biganiro murimo kugenda mukora? Patrick Muyaya ati ntabwo mbona ko bigira ingaruka. Tugomba gutandukanya Kabila nk'umuntu n'icyo ari cyo nk'uwahoze ari perezida. Hari itegeko rimureba kuko dufite perezida umwe w'uwahoze ari perezida, ni ukuvuga ngo niwe uhari ubu ngubu. Ukurikije ibyo yakoze nko kuba yari hanze ndetse n'imikoranire ye itaravuzwe neza byatumye ubucamanza bukora akazi kabwo. Barasoza bati icyumweru gitaha i Doha muri Qatar hitezwe gusinya amasezerano rusange hagati ya M23 n'ubuyobozi bwanyu. Bigeze he? Patrick Muyaya ati ibiganiro bigeze heza. Hari ibibazo by'ubutabazi byihutirwa cyane kandi turimo kugera ku bwumvikane, ni ukuvuga ngo ndetse no kuzuzanya mu byo biri bugendane no kuzuzanya n'ibyo turi tuzasinyira i Washington. Bizadufasha kwinjira mu cyiciro cyo gushyira mu bikorwa nyirizina, ari nacyo cy'ingenzi cyane kugira ngo amahoro agaruke mu buryo burambye. Urumva ibintu byose Muyaya yagiye agarukaho muri iki kiganiro na RFI n'ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yamusubije ku byo yarashatse kuvuga ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma yo kuba Tshisekedi atagiye muri Kongo kubera yuko ngo rwagize gutya ngo rukohereza ingabo muri Kongo, kandi ngo kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ngo nibyo byatumye ngo Perezida Tshisekedi atitabira biriya biganiro byagombaga gusinyirwamo amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington. Gusa u Rwanda rwagaragaje urundi ruhande n'impamvu nyamukuru yatumye aya masezerano atari buze gusinywa kuri uyu wa kane nk'uko byari biteganyijwe. Reka rero tubashimire bakunzi bacu mwabanye natwe muri aya makuru yacu nakagaruka, tuzakomeza tubane kandi neza.